Yo, kato, sa gen men sa kap fet fwe. Din nou koman sa e neg. Chan kon bel ba e mdo, oui men, on bel, wè samdou la. Mde si ke wap kontan, oui neg. Ou konen skon, day pose tet fwet pa ren chou non fwe, sa gen men sa kap fet. A men neg rekomanse kase met nan men. Din nou ki sa liye la. A se pa yon zan, se pa, mte base doun boy voyaje men. Mte base doun boy voyaje, base konen sekirite peyi a pa bon men. Map kite peyi a ma voyaje, oui men. Ton ne fwen. Ou wal voyaje men, ki le men, ki jou men. Wadou wap kite nan sekirite a pou kom men, din nou, ki kote wè la neg. Ou wè kay Biden men. Biden nou tombe neg. Pase moun avanse moun ta pale sa ma ven moun te diye sel ou men ki et nan fami la men. Ki as ki fil pou ou la neg? A zan mi pa mboy voyaje, map kite peyi a, base konen gen sekirite neg. Mwa jere mi men. Mwa jere mi, paske peyi da iti gen sekirite neg. Mbap ka arete nan neg. Mwa voyaje mwa jere mi neg. La insekirite a fini ma retounen nan peyi a men. Ade mi se dan yi gwen mesi. Toke pou ta konta pou mwen neg, se dan ou gwen men. Sak pase men. Ebyen din nou, gen a sot bwe kren ay mi stolin men. Ou di mwen voyaje neg, mgita feke m kontan men. Pase se nan Biden ou pou ale men. E ou di mse jere, e jere mi ki kote liye men. Jere mi se Haiti men liye, oui men. Gat figi mi se ki di mse bwe kren ay mi stolin men. Yo, bamdou men. Chak dimans. Sa sos krap wap ek chen manje la kay mwen, wap din di mse bwe kren ay mi stolin nan men.